haadha abbaa keessanitti tola oolaa jedhe. Haadha abbaa keessanitti tola oolaa gaafa jedhu dubartiin haadha keenya jechuudha. Haadha keenyaaf bakka akka kennuun Quraana keessatti dubbata. Dubartiin kana qofa yoo osoo hin taane waamicha islaamummaa waamuu keessatti illee Rabbiin boqonnaa 9 keessatti maal jedha? Al-mu'minuuna wal mu'minaat dubartiin muslimaa fi dubartiin dhiiraa laal waamicha godhan keessarratti gariin isaanii gariidhaan maalodha jedhe awliyaa jaalallee waliitii jedhe laal dubartii fi dubara qixxee godhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aala Quraana keessatti dubbata. Gaaffii qabna gaaffii ilka faraan waliif sadeemna kan. Naan dubbadhe yeroo an xumureera jedhu dhaggeeffadhu. Ani lama siinaa bara kuni jiru garuu dhaggeeffadhu. Ilaa nama xumureera hin jenne amma siinaa bara kuni jiru garuu gara fuulduraatti maal waan baay'eetu jira waan ta'eef naa dhaabi kafa please faraan. Ishi obsaan tokko saara. Yeroo ani xumureera jedhu hin dubbadhe. Labatee bahuu fi Ustaas Barhaan dhaggeeffadhu. Eessatti eessayyuu naqu saaraa itti fufi please jechuun al tokko dubbadhe karaa tokko fuula. Saaraa naa xumurtu. Okay, galatoomii faraan. Ati tokkoffaarratti mirgi dubartootaa lallabachuudhaa fi naamni waan baay'ee jette tokkoffaarratti nabiyyiin kee jechuudha. Dubartiin horiiwudha jedhe. Sabammoo sabamni horiiwuu. Maal jedhe? Horiiwuu. Lafa qonnaati jedhe. Lammaffaarratti quraana lakum faatu harsakum anni shiitum jechuu isii barbaaddeetti. Lammaffaan immoo sammuu ishii irruudha jedhe. Ofiin bula keessa deemte waan hin taane naasee ibsa. Bakka sanaa sammuu ishii amantaan kee maali? Ortodoksii moo peenteedha Saaraa? Ani kiristaana duukaa buutuu kiristoosidha. Jechuun ortodoksii moo peenteedha? Ani ortodoksii wala beente ani duukaa buutuu kiristoosidha. Ortodoksiinis amantaan qabdu jechuudha ortodoksii. No. Ortodoksiinis beentenis jechuun inni duukaa buutuu kiristoosidha. Ati jara keessaa kami? Nam beeka ati jara keessaa kami ortodoksii moo peenteedha? Jechuun amantii keessin gaafanne. Jechuun Maariyaamin nam maalladhi jechuun Maariyaam nam maalladhi jette taanaan ortodoksiidha. Nam maalladhu jetti taanaan miti jechuudha. Adda naa baasan maal rakkoo maal qaba? Ladhi ani Maariyaaminis na qaba hojjetu. Gaafii qofa deebisuu irratti bokkosii godha. Ofiin bula hospitaala. Dhaggeeffadhu. Namni qoqoy. No, amantii keessan hin oskiin amma amantii keessatti qabattu moo? Ani kiristaana Protestaantii moo? Amantiin kiristaana jedhamu hin jiru ka. Protestaantii imma ortodoksii malee amantii kiristaana jedhamu hin beeku. Duukaa buutuu Kiristoos. Okay, duukaa buutuu Kiristoos. Duukaa buutuu Kiristoos ortodoksiinis peentenis jara keessaa kamati? Ortodoksiinis beentenis duukaa buutuu Kiristoos nama Kiristoos. Ati kan ortodoksii moo duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ortodoksii moo? Ortodoksii moo Joobaayistii moo Oniliijesasii moo peentee moo isa kaminatti? Maaliif jennaani? Lubbuu. No. Gaaffiin ati sodaatiin ko amantii kee ittiin qaanfatin amantii kee. Ila amantii kotina ani ortodoksiinis namni dhaggeeffadhu faraan. Okay, waciniiti gaafina gaafadhatteetta gaaffii sin gaafadha naa deebisi yalla. Al tokko jechuun ila nam tokko ila al tokko maal jira beekaa dhaggeeffadhu. Ishi dhaggeeffadhu al tokko dhaggeeffadhu. Taraa kooti maafan dhaggeeffadha. Amantii kee adda baafachuu qaba ortodoksii. Maaliif jennaani? Saara amantii keeti ati maaliif himni ati kiristaana jedhee ani musliima. Obboleetti koo dhaggeeffadhu kwa. Dhaggeeffadhu ani kanan jedhee amantiitiin qaanfatiin alatti hima. Musliima otoo hin ta'in kiristaana namni duukaa buutuu Kiristoos. Kiristaana ortodoksii moo peentee? Ani duukaa buutuu Kiristoosidha. Ani duukaa buutuu Kiristoosidha. Duukaa buutuu Kiristoos ishee okay. Duukaa buutuu Kiristoos warra ortodoksii jedhanii kanaafuu Gabrieliin Mikaa'eliin kadhachaa fakkeenyaaf. Naan maalladhi jettee amantaati. Ati Maariyaamin naan maalladhi warra jedhudha jechuudha bakka kiristaanaan karaa sana sitti dubbadhaa jechuudha. Qoy tokkos. Macaafa qoy. Ustaas Farhaan. Al tokko ofiin bula. Al tokko qoy. Ragaan sii fiduu al tokko. Kanaafuu amantii kiristaanaa jedhame kam keessaayyuu waan quraana keessa jiru waan hadiisa keessa jiru kan fakkaatu amantii kam keessaa osii kennuu danda'a jechuudha. Ortodoksii keessas peentee keessaa. Waan muutii qola dhokko tokkicha. One minute, okay. Listen. Okay. Laali. Akka jettee nama sitti tajaajiluu nama dhibbaaf namni jira jala kee jira ati gaafina gaafadhu jette ati lallabachaa oolte gaaffii si gaafadhan ana gaaffitti itti fuufnaan qaanofteeti amantiin kee maa inni naan jette ishi listen one minute listen ani muutii qabadhee si dhaggeeffadha mucayyoon obboleettiin keenya tajaajila. Ingiliffa dhiisoo Oromoo haasa'e.
cabsiin ingilifa. Ingiliffastaan waan barbaade nu sirran deema siif hin Jechuun nama baratee si bira taa'aara bareeda miti amma itti fufi Oromoo. Anatu si caala bara. Saariyyee itti fufi anillee waan si dhagaa jiruuf qaxi. Okay ani sittinaa ta'a. Dura maal jedhe seete gaaffii gaaffii qabaatan na gaafadhaa nun jedhee kanaafuu ati gaaffii gaafadhu. Ikko gaaffii gaafadhee sin nan gaafatiin ati maa inni naan jedhe ishee ani immoo musliima miti duuka buutuu kiristoosin jedhe nan balleesse. Ani duuka buutuu kiristoosidha. Yesus gooftaadha. Rakkoon hin jiru. Kanaafuu rakkoon hin jiru. Macaafuma barbaade keessaa si fidee ragaa si kennaa jechuudha. Itti fufi gaaffii kee. Itti fufi. Faratti amantii islaamaa keessa dubartoonni mirgi ishii dhibbatti neegaman naan jette. Ani immoo neegamuun sin jedhe maayira dhaabadheen quraana fi hadiisa dhaabadheen tokko farratti dubartiin sammuun fakkeenyaaf faraan fakkeenyaaf ati haadha keetiin deemtee imma sammuun kee irruudha na jettuun haadha kee sanatti maaltu dhaga'ama? Baasi nagarsiisi ragaa baasi. Tokko si fida. Ragaa fidi. Na xumursiisi baasi ragaa baasi na gaafadhu ragaadhaan kunoo hidhite. Ishi muutii qoradhu siif hin deebisa kana bichaa miti. Din jecha kaasoftuun barbaadu kan ragaa baastee kunoo amantaan kee bakka akkasitti akkasitti akkana jedhaa akkam jechaa jedhi na gaafadhu. Ustaz Farhan isin kitaaba hin qaraane erga kitaaban qaraane takkasaa goote la Phaawulos akka jedhe seetoች በማህበር እንዳይናገሩ ገቢዳን አታኒ jedhe አንቺ ዝም በይና ከሱ ጋር ላውራ በቃ ታንቺ እሺ በቃ አዳ መናቂ አፋይኒስ ኡርዱራስ ካባል ባደት ሩፍታ ገቹራ ለፈ ቆናቲ jedhe ሞን ጀነ ይላላል አረባዲሲቲ ረጋማቲ ማለት እኮ የእርሻ ቦታ ናት ማለት ነው። ሲሬሳ ኒሳ ረጋባሲቲ አዘ አሁን ምን አለች? ምን አለች? ቆይ ሳሪ እኔ ራሱ ቆይ እስኪ ላዳምጥ ያው እንድትሳደብ እንዳትፈቅጂላት እሺ። ቤትሽ አንቺ የተከበርሽ ነች። ያው ምን አለች? ከራ አገበር ከራ ውዱለ ጭርቡ ደንዴሳ አለች። መረጃ አላት ቤት ታውጣ ለፈቆና ለፈቆና ጀቹ ማጀቹዳ በቃ ጠይቂኛ ረጋባሲ ነጋፈዱ ሲዴቢሳ ረጋባሲ ነጋፈዱ jedhem dubartiin oriyoo ati manaa keessa oriyoo ragabaasi nagaafadhu baasi nagaafadhu gammee galchi intina gammachis galchi ragabaasi jedhemo jedhe lafa dubartiin keessa jedhemo jedhe si jedhe ragabaasi nagaafadhu ragabaasi nagaafadhu አንቺ አሁን አንቺ ማለት ነው እንትን አለሽ ለሱ የምታሳየው ነገር አለሽ ረጋ ያለ ነገር ታሳይናለሽ አለ ይሄ ያምኝልኛ እሺ አሳይኝ ገሜታ ከዛ እናወራለን ኦፉን ብላ ባሱ እንዴት አዲ ታዘብ አዮ አንድ ሰው ከገባ ከዛ ሰው ጋር ማውራሳ ዝም ታደርጋለች ማለት ነው። ሚውቲ ቦታ ጀቹራች ሚውቲ ቦታ ተነም ብራው ሊንድባት ነው ቆላላች እና ምንድነው የምታደርጊ ማብጀ ይጣለ እላ ነመባቺ ሰነ ወሊና ሳል እኮ ሰሚያ ቲቪን ባሳ ኦቦሌሶ ተስገባይ አባቦ ጋቻ ግራ ራኮን እንጅራየሽ ያ ሙቲ ጎራ ራጋ ሲባና ወይት ዳውን ዳውን ዋን ሚኒት ጋሜ ናንደቴ እኙና እንጀቴ አባቦስ ለኮሰ ተቆጥቆዱ አባቦ ጋግራ ገልቺ ነምባሳ ተቆፋኒ ዱበርቲን ለፈ ቆናቴዳ ሰሙን ሺሩዳዳ ዋን ባጊ ሐሬዳ ገዳ ምናምን ገዳ እሳ ኡፌ ገሜ ገልቺ እረተይ እኮ ቁራና ሲባሳ ፈራና አለኩና ዝም ጀቴና ሳይነ ነው የመጨረሻ መስጠንቀቃ ነው። አሁን ያለ መረጃ ካወራሽ ሲበሰን ሲባስ ጀቴና ዮ ማና ኢላል አን አዜ ያለ መረጃ የሚያወራ ሰው ካለ ሲናላ በማለት ተደገሳ ሙነተና ሂላላ እንጀሮ ወይ አዘው ነገ ወጅብ ታሪ በማለት ቆይ ሳሪ አንድ ሚውት አርጊልኝ እኔ ማወቅ ስለምፈል አሁን አንቺ ቀደም ባለው የእርሻ ምናምን ያለው ዛትስ I don't know, that's wrong. ግን አዳምጪ መጀመሪያ ላስገባው ልጅ listen. ኦኬ ያ ልታዳምጪ ከሆነ አንድ ነገር ልንገርሽና ከዛ እንቀጥላለን። እስቲ አትረብሽ እስቲ ምን ሆነሻል? አትረብሽ እሱ ያወጣል እሱ ያወጣልሽ። እሺ አንድ እሺ ችግር የለውም አንዴ ታዳምጪ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ታብታብ አድርጉ ጋይስ እንትኑ እንትን እንዳይል አዜብ ሳይጀምሩ አንድ ነገር ኦኬ የሮና ጋፈተኔ መረጃ ያውጡና አይጠይቁኝ
ባናስ እንጀኔ በፈራን አትጩ እስቲ ምን ሆነሻል ሳራ? እኔ ዝም ብዬ ያዳመጥኩሽ እኮ ነው። ምን ሆነሻል? እሺ አንዴ ዝም በይ ፈሪያን ሳርዬ ሙቲ ጎረዱ ፈሪያን ከንሲን ሲጋፈቴ ሃቲ መናኬ ዮኪ ሀርሜ ጋፋ ኒቲ ወንጀዱ ሀርሜ ኬቲኒ ሶል ቀበታ አካው ኬቲኒ ሶል ቀበታ Haati keenya tikeetii siin jedhe. Ikkoo wal qabate haati keenya tikeetii. Abbaa keetii niitii miti. Abbaa kooti malee naaf niitii miti osoo hin taate malee harmeen koo naaf haadha fiyya. Dhageeffadhu. Okay maasaadha jedhamu hin jedhu. Ragaa baasi ragaadhaan haasofnaa jedhe. Baasaatti kan booddee ragaa isin agarsiisaa. Suuraa Baqraa 223. Baasi dubbisi. እየነገርኩ እኮ ነው። ባሲ ዱብስ አውጥተህ አንብብ አልኩህ። ባሲ ዱብስ አወጣለሁ ብለህ አይደለ ገባህ? አቲ ኪታበ ቀብዳሚቲ ዮ ኪታበ ቀባቴ አከኬቲ ባሲፍ ዱብሲፍ ያወጣል አውላን ሰረጋ ባሰኒ ነታ አገር ሳይሰን ቦዲያን እንደብሳ መረቆም እደ ከነዋካቸውን ከዩ አንጉዳ ለሎጋ አኒ ዋከዱ ቁርአን ከሰ ዋንጅሩ ከሙ ዋከዱ የትኛው ተቀበለዋለሁ ምንም አለከ ሰምት ለምንድን ነው ከኔ ዋከዱ ማለት ደው አትረብሹ ብቻ ኦኬ ዳውን ብሮ ዳውን እንጀዳ ሙሳራ ፕሊስ አትረብሽኝ ጭፈዱ ታይም ካላስ እሱ ከገባ ተይ ምን ሆነሻል አንቺ አሁን ካሜራ ከፍቼ ላሳይ እንዴ አይታይም እኮ እንደዚህ ማንበብ ትችላለህ አታሳየኝ አንብብ ብቻ ሳራ ፕሊስ እንዳረብሽ እሱ እየጠየቀኝ ነው አታጣቂም ያንን ቦታ አውጣና አንብብ ካሜራ ማውጣት አያስፈልግም ስለማውቀው ነው ያዳምጣለሁ ኦኬ ዋንነት ታኔ ግን እነሱ ሲጠይቁኝ እኔ ሳወራ በማል እንዳይገቡብኝ እሺ ገራሚ ነው ግን የቀደም ሰው ያለችኝ ተሰማ ኦ ማይ ጋድ እስኪ እኔ መስማት ፈልጋለሁ አንቺ ምን ታርጌ ኢትስ ኦኬ ሚት ጎዲ ቶሌ ኦኬ እሺ ቡቼኮ ኒቲዋን ኬሰን እስኒፍ ኦይሩዳ ኦይሩ ኬሰን ከለቲ ፌተኒ ኢትደቃ ምን ማለት ነው ይሄ አመሰግናለሁ በቃ አሁን በደንብ እንድታዳምጡኝ ተስፋ አደርጋለሁ በመሀል ገብቶ ማለት ኢንተራፕት እንዳደርገኝ ኢንሻአላህ እሺ በደንብ አድርጌ መልሳለሁ በቃ አመሰግናለሁ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ምን ይላል ብሶቻችሁ ጃርቲን ኬሰን ኦይሩ ኬሰን ይገድ ይሄ ሜታፎሪካል ነው ምን ማለት ነው ዱበርቲ ኬሰን ለፈ ኦይሩራ ምንድነው የምታገኛንቺ ቢቅላ አርገተ ሲገሌ haadha kee raawwanta targattu ilmoodha kana targattu ilmoo gaarii irraa argatta so haadha manaa keessan kana akkuma namni lafa qotatee irraa galfatu haadha manaa keessan qoy haadha manaa keessan mallis naan jettee tacufimee please na jalan jettee azami min targa aski ጨርስሽ ida balubbu atmal taate አባን ቁርአናነዳ በመረጃ ሳይሻለው አርበኛ ካወቃችሁ አውጥቼ ላሳያችሁ እንግሊዘኛ ከቻልክ እኔ አውጥቼ ላሳይ ችግር ነው አልተኮብስ በቃ እንደዛ ከሆነ መደማመጥ አንችልም በቃ አመሰግናለሁ ወይ ዛሬ እኔ እኮ ያዳመጥኩት ነው ካላዳመጥ ገና ያልተማሩ ሰዎች እኮ ካልተማረ ሰው ጋር ማውራት አይችልም እኮ መደማመጥ እንኳን ተማሩ ሳሪ የሙት አርጊና ያወራ ሜዳገፈት ሜያዱበት ሚውት ጎዲ አንተ ምን ሆኗል ሚውት ጎዲ ዘን አጠገፈን ነው ለኔም ቻት ተጠኛለህ አትወርድም ችግር የለውም አዳምጡ ብቻ እኔ ከተረስኩ እናንተ ትቀጥላላችሁ ፕሊዝ